Samuel Fagbale Velia Tawi Atolia Absalom ƒe nugbeɖoɖo. Emegbe la, Absalom ƒle tasiaɖam nyui aɖe kple sɔwo eye wòdi ame 50 siwo anɔ du ƒum le eŋgɔ. Efɔna kaba ŋdi sia ŋdi yia dua ƒe agbonu eye ne ame aɖe tsɔ nya aɖe gbɔna be fia nadrɔ̃ na ye la, Absalom yɔnɛ eye wòbianɛ be, du ka me nètso? Ne ame la ɖo eŋu be, wò dɔla tso Israel toawo dometɔ ɖeka me la, Absalom gblɔna be, mekpɔ be wò nya dzɔ. Evem ŋutɔ be ame aɖeke mele fia la ŋu si akpe ɖe eŋu le nya siawo dɔdrɔ̃ me o. Absalom gagblɔna be, nyee anye ʋɔnudrɔ̃la la hafi. Ekema ame sia ame ate ŋu atsɔ eƒe ʋɔnunya vɛ nam eye madrɔ̃ nya dzɔdzɔe nɛ. Ne ame aɖe va be yeade ta agu nɛ la, melɔ̃na o, ke boŋ enaa asi eye wòkpla asi kɔ nɛ boŋ. Absalom to mɔ sia dzi eye wòna Israelviwo katã tsɔ lɔlɔ̃ tɔxɛ nɛ. Le ƒe 4 ƒe nuwuwu la, Absalom gblɔ na fia la be, na mayi Hebron eye maxe adzɔgbe aɖe si meɖe na Yehowa. Esi wò subɔla nɔ Gesur le Aram la, meɖe adzɔgbe be ne Yehowa akplɔm maɖo Yerusalem la, masubɔ Yehowa le Hebron. Fia la gblɔ nɛ be, enyo, yi nàsa vɔ la le adzɔgbe si nèɖe la nu. Ale Absalom yi Hebron. Ke esi wònɔ afi ma la, eɖo ŋkutsalawo ɖe Israel ƒe to ɖe sia ɖe me be woagblɔ na ameawo be, ne miese kpewo ƒe ɖiɖi ko la, mianya be wotsɔ Absalom ɖo fiae le Hebron. Absalom kplɔ ame 200 ɖe asi tso Yerusalem abe eƒe amedzrowo ene, ke womenya naneke tso eƒe tameɖoɖowo ŋu o. Esi wònɔ vɔ sam la, eɖo du ɖe Ahitofel, ame si nye David ƒe aɖaŋuɖolawo dometɔ ɖeka si nɔ Gilo. Ahitofel va de Absalom dzi abe ale si ame geɖewo wɔ ene. Ale Absalom ƒe babla ɖe David ŋu nu sẽ ŋutɔ. David si dzo le Yerusalem. Le ɣeyiɣi kpui aɖe megbe la, ame aɖe va ɖo Yerusalem eye wògblɔ na fia David be Israelviwo katã de Absalom dzi eye wobla ɖe ŋuwò. David gblɔ na eƒe amewo enumake be, ekema mina míasi enumake hafi sisi magava nɔ mía ŋu o. Ne míesi dzo le dua me hafi Absalom va ɖo la, ekema míawo kple Yerusalem du la siaa míakpɔ ɖeɖe. Eŋumewo ka ɖe edzi nɛ be, míeli kpli wò, wɔ nu si nyo na wò, míaƒe aƒetɔ fia. Ale David kple eƒe aƒemetɔwo dze mɔ enumake. Eƒe ahiãvi 10 ko gblẽ ɖi be woanɔ fiasã la dzi kpɔm. Ale fia la dze mɔ, eƒe amewo katã dze eyome eye wotɔ ɖe dua godo. Eƒe amewo kple Keretitɔwo kple Peletitɔwo kple Gititɔ 600-awo, ame siwo dze eyome tso Gat la va to eŋu eye wozɔ le fia la ŋgɔ. Fia la gblɔ na Itai, Gititɔ la be, nu ka ta nànɔ mía dome? Trɔ nàya ɖanɔ Absalom ŋu. Amedzroe nènye, ame si si dzo le mía de. Etsɔ ko nèva. Egbe la, ɖe mana nàtsa tsaglãla kpli mí le esime nyemenya afi si yim nye ŋutɔ mele oa. Trɔ kple wò amewo, amenuveve kple nuteƒewɔwɔ nanɔ kpli mi. Ke Itai ɖo eŋu be, metsɔ Yehowa kple wò ŋutɔ wò agbe ka atam be, afi sia afi si nàyi la, nye hã mayi. Nya sia nya nedzɔ,
nenye agbee hã, kue hã. David ɖo eŋu be enyo, miva míyi. Ale Itai kple eƒe ame 600 kple woƒe aƒemetɔwo yi kpli wo. Ame sia ame lé blanui le dua me esime fia la kple eƒe amewo va yina. Wotso Kidron tɔʋu la eye woɖo ta gbegbe la. Abiata kple Zadok kple Levitɔwo kɔ Mawu ƒe nubablaɖaka la eye wodae ɖe mɔto va se ɖe esime ame sia ame va yi vɔ. Fia la gblɔ na Zadok be, gbugbɔ Mawu ƒe nubablaɖaka la yi dua me. Ne mekpɔ amenuveve le Yehowa ŋkume la, Yehowa na magagbɔ ava kpɔe kple eƒe nɔƒe. Ke ne egblɔ be, nyemekpɔ ŋudzedze le ŋuwò o la, ekema mele klalo. Newɔ nu sia nu si dze eŋu lam. Fia la gblɔ na Zadok be, kpɔ ɖa, medi be nàtrɔ le ŋutifafa me ayi dua me kple viwò Ahimaaz kple Abiata ƒe vi Yonatan. Matɔ ɖe Yɔdan tɔsisi la ƒe tɔtsoƒe va se ɖe esime mese nya aɖe tso gbɔwò. Na manya nu si le dzɔdzɔm le Yerusalem hafi mabu ɖe gbegbe la. Ale Zadok kple Abiata gbugbɔ Mawu ƒe nubablaɖaka la yi dua me eye wotsi afi ma. David zɔ mɔ si ɖo ta Amito la dzi henɔ avi fam. Etsɔ nu ta eye wòɖe afɔ ƒuƒlu abe konyifafa ƒe dzesi ene. Eŋumewo hã tsyɔ nu ta henɔ avi fam le esime wonɔ to la liam. Esime ame aɖe gblɔ na David be eƒe aɖaŋuɖola Ahitofel dze Absalom yome la, David do gbe ɖa be, o Yehowa, meɖe kuku, na Ahitofel naɖo aɖaŋu gbegblẽ na Absalom. Esi woɖo teƒe si le toa tame, afi si amewo subɔa Mawu le la, David kpɔ Husai, Akitɔ la, wònɔ elalam. Eƒe awuwo vuvu le eŋu eye ke nɔ tame nɛ. David gblɔ nɛ be, ne èdze yonyeme la, agba ko nànye nam. Ke ne ètrɔ yi dua me eye nègblɔ na Absalom be, o fia, menye fofowò ƒe subɔla tsã, ke azɔ la, manye wò subɔla la, ekema ate ŋu akpe ɖe ŋunye to Ahitofel ƒe aɖaŋuɖoɖo me gbegblẽ me. Nunɔla Zadok kple nunɔla Abiata manɔ afi ma kpli wò oa? Gblɔ nu sia nu si nàse le fiasã la me na wo. Wo viŋutsu eveawo, Ahimaaz, Zadok ƒe vi kple Yonatan, Abiata ƒe vi, le afi ma kpli wo. Gblɔ nu si nàse la na wo be woava gblɔ nam. Ale David xɔlɔ̃ Husai trɔ yi dua me eye esi wòɖo teti ko la, Absalom hã va ɖo.